Nay, sabidong mo't day tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin ngagayem. Sakbay na, shout out kada pagayam Rodel Tabs, Felimar Rondares, Leonora Bautista, Geraldine Larroco, Rofel Lardizabal, Imelda Velasquez, Pinoy Mix TV 79, Yolanda C. Luis, Bing Soriano, ken kada kayamin a likers, sharers, subscribers, ken supporters. Agyaman kami, iti agtultuloy apanang tartarabayo kanang iti drama mi. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na napauluan, agkaraawat. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Awan met umanaya pulo kanang iti nagkitaak. Nagadumot, ti makitkitak ijay ilay. Saan nga umanay kanyak nagijay pakad? Anya kita saanan, adda babaset, adamot dadakkel, nagpili ka kuman a. Awan nga raw. Apay saan nga umanay dagijay dadakkel apulo ijay? Mali po sakmat iti kadadakkel da. Unay daytan kaka. Nga nga ron insuot ko apuraw kat kaslakla pa din iti kagayan na. Unusan mat kaslakla iskirkraw. No dagijay mabasit mat, ababa dagiti manggas na kung saan nga sabat. Unay ka ngaminan day ta abagay, awan size na. Agpada itak salangan. Ay kauna, nasaysaya at pa'y. Irekomendak ni Kareng aman naet. Isaw ti pagpadaitam, ta napartak da jay, kun nalay ngagdait. Uray anya ti padait mo kakabalan na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Sige, agpadait aklangan. Sapay masapul kaun kalpasan ti makalawas. Bibi ito na aday ta. Dua nga oras laeng malpasen. Nagpartakay. Ay, unay daytan kaka. Jak kursunara nagti pulo iti basar kada department store anti. So nga bado aktulangan iti daan nga agaten dari ti kasar ni kapidwa. Di ka pa'y lakit agpadait. Ni angkel mo kat agpadait kin ni Kareng. Unyag pa iso niya. Nalaing ngagdait ni Kareng. Bibito na aday ta. Nasayat nga rin ano kastante. Kuyugan daktuman iti pwesto ni Kareng. Makigiddan kantun kada kami kini angkel mo intun bigat. Sige man nga rin tay. Maysa, wano duwala nga oras ka malpasan. Unay na ito nakapartak. Agpadait kami man no, masangom, balasang kao. Ay wala na. Agpadait ak iti pulok, balasang kao. Wala tata, may sa siguro ti pangaramatan nyo niya tata. Nagpadait mo ngamin da, Junior, Dante, kun Mila, kun da dumapay. Agpadait ak mo ka rin. Ay wala, adu kayong agpadait ah. No, adu kami, malpas mo nga ta. Sila day ta. Oh, kunak tumat,
Bibi ito na dayta. Sakto lang mamati no, makita ka nalpasan ti padait ko. Anya ti padait mo aya Daryl, tasikan ti unaag. Pulo lang mo. Ay, sabagay. Pulo, ti kaduan ngem padait dagitim mo nang emay. Kan bistida mo't kinimanang mila. Ano ti awat mo ano kasta ka rin? Ado atata. Ang kabalak dayta, i-overtime maklaang malpas. Lasaya at no kasta. Pito nga aldaw pa'y mo ti palabasan. Kalpasan na, mga nakakun iti kasar. Kat ang mga nusaan na may sambaw. May sambot. May saaginggat dua nga oras lang aramidag dayta tata. Danag yun na ya. Unay daytan. Ara, manday say uniforme jay ako, kareng. Ha? Ay, intong bigatin lola. Tasan pa analpas. Biga manan. Kano sakbay pa ti bakasyon daday jay ngayong paday may. Dua bulan. Saan pa'y nga rod analpas, taado pa'y ti imun unang da kayo lola. Ay unay dasan kaka, makaluksawa ko na talaga. Ha? Agkaraawat kan ko nga men, itisan mo kabkabaran. Unay daytan lola. Mutulan, ipadait ko niti sa balay. Maak. Pa'y pantalon ko kay Kare. Ni, apaya biro kong kanyak manong. Ada aparador mo dito pwesto kaya? Gapoy ti kabayag na nalipatamon. Talo bulan na di mo matlamalmalpasan. Ada ayan padait mo kanyak. Ay, langgong ka talaga. Urayak matlangan na inilibur mo. Anyaitan, may katlon abulan. So nalipatan pa yun jaske. Na ito'y man ti picture na. Nay. Hindi rok-roko din nak. Kat nag-selfie akpay. Ha? Imbag lakit nga roden tama nag-selfie ak. Maure kasto'y tilang langak. Uyawan da. Nag-selfie ak ili. No ada pamanag-nag ko itata nalipatan mo salbaka. Ha? Unay daytan kaka. Maaramin mo, aging ganitong bigat ta umay ko alaanan itong bigat. Rukod ang kamanan amanong. Unay daytan kaka. May basnot kung sanday tatilakin ka. Tapno di kan sumanao. Uray ipatnaga kon ada iton. Uray sana ko na maturog. Ta uray maulang taka kon. Tapno agtalna ka na sumanao. Si kapay tinakarit jaske. Unay daytan kaka. Kareng, umay ko ramagan nunalpas mo day pulak. Ay natata, awan pa'y mo ti may kapitong aldaw. Apurado kayo mo't. Baka ungat ka kanay. Saan mo't ang masurunak? Ta agsasaruno lang arudon to may mangkarintar kanyak. Umayo pa'y lada magdamagan. Awan pa'y mo't lati may kapitong aldaw na. Amangan ngamin ko nak no, di mo pala narugyan. Madanagan nak ta mausar kon inton bigat. Sakay tula madanagan no awan pa talaga. No saan pa na dait? Ay, unay mo daytan. Alak man natin padait ko no nalpasan, Kareng. May saka mo't akarintar, Daryl. Kaya makapungtot ka, kat agdamdamag kaklain. Saan pa'y mo tanadanon kat agdamag-damag kan? Damag ko ngamin nga ado dagiti saan mo anadait nga agreklamo. Sa madanagan akmot na. Binayada mo na yan kat saan pa'y mo't? Nagkarit kan. Amangan ngamin no inton bigat pa lang umayak kat saan mo pa ilagayam analpas. So imayak kitan. Kat damagaklaan. Ngam nagkarit ka kinig. Pumanaw ka man dito ito mataktakak. Muto yan. Tay padait ko niti sa balay. Amangan no saan mo amadait aging ganton bigat kat mahibladak. Ipadait ko niti sa balay. Agkaraawat kan tumot iti saan mo mas baalan. Salbag ka. Sabi nagkarit ka. Unay daytan, Daryl. Bakit? Si kaman ti mapanmangalay ti padait ta apulaw. Sikan alakay. Abangan nga no saan na pa'y analpas kat makapungto taklay. Unay daytan lakay.
Idim palagip ko di kalman, kasla makaluksaw. Kuna nasan pa'y mat anadanon di aldawa panangalak. Kalpasan na, ita tanadanon na yun. Sa awan pa ay makangag iti sana pa yan nangag iti unos ti panagbyag na. Ay unay daytan kaka. Isu nga raw asikan ti mapan. Tagparparit na kanyak nga da mapagsasawak. Anya! Na magsireklamo dagiti tattao may papanitim padait da. Sana kanupay mo't analpas. Kasano nga tamot tandim padait mikin nilakay. Damagak man laeng nga nunalpasan nuno sampay. Ay Kareng, balasang kaw. Alaak man tay pulaw ngayon padait mikin nilakay. Aguri kayo mamot. Apurado kayo launay. Di kayo lang makatututor. Si kapay tadaganas na makaungat. Mutuyan din padait may. Awan pa'y nga rod, agtutor kayo mo't atalagpasakpay. Ay salbag ka. Awat kanto mo't nga awat. Adi mo malmalpas dagiti mo nang inawat mo salbag ka. Ita, si kaapay tadaganas na makaungat. Makauma. Ha? Ay, labdan nag-apaw, tama nga, numapirang kutiro pa na ito at tao. Ay, uday-day-tan, kaka. Ay, saan ko naalala kay? Ha? Anya nga ron nga charamatak ang mga anak iti kasaritan. Awan tadimot nalpas. Lagadun tumat si awat na. Sa pala, awat pala nga awat. Ni pala nangalay ti sa nga pulo akadwa nang agdaay. Just kikit day. Mas daawak Isumot lagayam. Nagadaw ti mga apakin kwa na. Kaagkaraawat iti sana magkwantaan. Dayta ti madikin ni Kareng, anya ngay ita. Kasano akmeten anailaw nagpadait ken kuana. Di namat narugyan na pulaws tinakasang. Isupay ti kundi ungay. Unay daytan kaka. Lukumot ni Karing. Apay aya Darrell. Di namat sinagid di padait ko apulo ken kuana. Sapay namnamag nga usaranin ton kasar ni kapidwa. Agpada kayon akin na angkel mo anato. Mahayb blood launay tanaylawan mat. Uray siyak nga rodan tay. Sapay nagkarit kat iso lang nga rodan ti antibidtot. Dusagak lakmakad di subsod salbaga babae. Mas daawak mo't kini Karing no anya tinararamid na. No lalaki la kumaradya Karing binasubsuba kon. Agkaraawat tumo nga men. Dila agbain anang ilawan itinagado at tao. Imbaga, tadida nagtutulungan ngayon sago-sagon na. Tila agaw awat ngamin iti daitin na. Kat saan na lang aruda na masintaran. Saan na di masasaan ore kita Dayjay akinalaing na sumungbat. Kat isulak nga rudan tinagbidot darupenda. Unay daitan na kaka. Mahaybladak. Nailawlaw anak. Si kantumat bakay. Nalabay amon lakay. Maisarsarak to dayjay oray kita Yakla ko man nagtaltalag ka. Apay ngay asyak mutin ti si Diram. Una ta si kamag tinangirekomenda kan kwa na. Ejak mo't amo akas dito ugali na. Ngagkaraawat. Saan na mo gaya makabaulan? Just kaya babae. Unay daytan. Mangilawlawan ko. Ay, anay kumat, anay. Sumot ka na. Unay daytan kaka. Anay. Basbas mo tanda mo tan. Anay ko. Ay, kasi tinamay andakin ni Kareng. Linugubanda ka day. Ay kapilitan at ako marit mat. Imbis nga agpadispensar tapno may ayo dagiti naylawan saan mat ta kundi unget de paikat inbasno-basno dan dagiti luplupot adina dinaet. Ay tati made iti tao nakabasaw. Imbis nga agkidaw iti pamakawan agpanakkel pay lang matijas kay.
Ay mas daawak mo ta. O niya ngay ita, di na isarsarak. Ay, agkaraawat to mo titidaitan na, nga oray am muna asaan nan ang maagwantaan. Dila nga minbukod na pagsayaatan ti amuna. Kaya't na ti umawat iti ado adaitain. Tapno ado ti maawat na akwarta. Di namat kabaalan. Just kay. Unay daytan kaka. Dayta tinarigat gagayem. Daytay awat tayo nga awat iti trabaho wenno load asaan tayo matakabaalan na paggigiddanan. Ado ti maylawan no kasta. Ken ado ti mapagura. Isa si kapagayam ka ring awatam lang di kabaalam nga iring pas. Tapno awan pa kadangdang ram. Unay daytan. Litan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Agkaraawat, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang taramay.